Želim i vjerujem da će današnje otvaranje Voli hipermarketa predstavljati upravo početak preobražaja kojem težimo. Mi u kompaniji Voli smo uložili veliki napor i sredstva i više nego ikad istinski uložili sebe u naš prvi objekat u Danilovgradu. Tržni centar Voli Danilograd se prostire na parceli ukupne površine 21.000 metara kvadratnih, hipermarket površine 3.600 metara kvadratnih, predstavlja spoj inovativnih tehnoloških rešenja, tradicionalne bogate ponude uz najpovoljnije cijene na tržištu. Na raspolaganju je ponuda koja objedinjuje čak 15.000 artikala. U prvoj fazi, osim hipermarketa, potrošačima je na raspolaganju i modern restoran Bar 80, apoteka Tea Medica, gradska knjižara, Mil Pop i pošta. Investirali smo 5,5 miliona eura, sigurni u to da ćemo dati značajan doprinos unapređenju kvaliteta ponude Danilovgradske opštine. Godinu u kojoj proslavljamo četvrt vijeka od osnivanja kompanije Voli, nažalost, obilježila je pandemija i njene zdravstvene i ekonomske posljedice. Smatramo da je nastavljajući kontinuitet razvoja naša kompanija pokazala snagu i potencijal. Ne samo da nismo zaustavili planirane investicije i projekte za 2020. godinu, već smo uradili sve da ih realizujemo. Nakon otvaranja marketa u Plavu i Budvi, očekuje nas otvaranje hipermarketa u Podgorici i Zeti. Mi u kompaniji Voli dijelimo stav da izazovi predstavljaju priliku za sagledavanje slabosti, otvaranje novih mogućnosti, izazovi su i prilika za rast i učenje. Kriza je pokazala potrebu za jačanje domaće proizvodnje, prije svega hrane, i pokazala koliko je važno imati optimalnu moguću ekonomsku nezavisnost. Nadamo se da će proizvodnja kroz široke kooperantske mreže malih gazdinstava, koji će imati sigurnost nabavke repromaterijala, imati sigurnost plasmana proizvoda i usluga. Širenjem mreže Voli marketa daje se konkretna podrška našoj domaćoj proizvodnji, imajući u vidu opredjeljenost kompanije Voli da domaćim proizvođačima bude oslonac i vjetar u leđa. O pozitivnom uticaju na domaću proizvodnju najslikovitije govori podatak da je u prošloj godini plasman crnogorskih proizvoda u Voli marketima dostigao vrijednost preko 40 miliona eura, od čega 6 miliona eura čine poljoprivredni proizvodi iz otkupa. Otvaranje Voli hipermarketa je naša investicija u razvoj kompanije, ali i u razvoj okruženja u kojem smo prisutni. Proizvođači iz Bjelopavlića i dijela Katunske nahije su u poziciji da u saradnji sa Volijem osiguraju plasman i da svojoj proizvodnji daju čvrst temelj daljeg razvoja, kao što to čine poljoprivredno gazdinstvo Jovović, proizvođači sireva Vulaš, kooperativa Katunjanka, Vuković i Rakočević, Monte Bianco, Crnogorska matica proizvođači meda, Good Food i EcoEx. Nadam se da će uskoro imati mogućnost da navedem desetine poljoprivrednih gazdinstava i proizvođača iz Danilograda i bliskog okruženja i da će Voli dati snažan impuls da se Bjelopavlićka ravnica prepoznaje po vrijednim gazdinstvima, proizvođačima i kvalitetnim, autentičnim proizvodima. Smatramo posebno važnim da će u ovom objektu raditi ukupno 80 Volijevih radnika, od kojih je preraspoređeno 60 i dodatno zaposleno 20 stanovnika Danilogradske opštine. Mada je naša ambicija bila da taj broj bude značajno veći, objektivna situacija je to učinila nemogućim. U prethodne 3 godine naša kompanija, najveća po broju zaposlenih u Crnoj Gori, uvećala je broj radnika za 29%. Ono što nas čini posebno ponosnim je činjenica da bez obzira na situaciju nastavljamo kontinuitet rasta broja zaposlenih, što je od velikog značaja u ovom izazovnom momentu suočavanja sa posljedicama pandemije koronavirusa. Nakon snažnog ekonomskog rasta prethodnih godina u Crnoj Gori kao u cijeloj svjetskoj ekonomiji došlo je do ograničenja ekonomske aktivnosti. Kriza je nametnula potrebu za brojnim inicijativama. Treći paket socioekonomskih mjera vlade Crne Gore trasira put za oporavak i održivi razvoj zasnovan na valorizaciji domaćih resursa sa posebnim akcentom na razvoj investicije, kao jedini put za prevazilaženje ekonomskih izazova.
Uloga velikih trgovačkih lanaca je od najvećeg značaja za realizaciju ovih mjera, kako bi se podržala poljoprivreda, sačuvala stabilnost tržišta i očuvala radna mjesta. Svjesni smo da je ovo moment naše pojačane odgovornosti i pravi trenutak da zajedno sa državom i institucijama sistema budemo jedan od ključnih faktora koji će se čuvati našu ekonomiju. Period privrednih investicija se nastavlja, sada je potrebno razvijati se u smjeru podizanja standarda, razvoja proizvodnje hrane, uticati na smanjenje uvoza, boriti se za očuvanje radnih mjesta. Na putu ekonomskog preobražaja, domaća proizvodnja i njen efikasan i kontinuiran plasman predstavljaju ključnu tačku. Na kraju, želim da se zahvalim predsjednici opštine Danilograd, gospođi Zorici Kovačević i njenim saradnicima, koji su svojom efikasnošću i operativnošću dali značajan doprinos realizaciji našeg ambicioznog plana. Ističem da je ovo tek početak, da imamo viziju razvoja u ovom dijelu Crne Gore i da na lokalnoj samoupravi računamo kao na partnera koji zna da prepozna i podrži konkretne inicijative, nova ulaganja i novi pristup poslovanju u vremenu koji dolazi. Svjesni smo delikatnosti situacije. Voli se sprema za nove razvojne strategije, za stepenice više. Stekli su se uslovi da Crna Gora uskladi svoje razvojne projekte sa principima novog vremena. Imamo kapacitete i snage, usmjerimo se prema očuvanju i valorizaciju onog što imamo. Sačuvajmo naše tradicionalne istinske vrijednosti. Zasučimo rukave, vrijeme je za ozbiljan rad. Voli hipermarket Danilograd, mada otvoren u posebnom izazovnom vremenu, pokazuje da mi to možemo i da odustajanje ne vidimo kao opciju. Hvala vam. Ono što je obilježilo ovaj prvi dan je popust od 10% u hipermarketu. Znači danas i sutra svi računi su umanjeni za 10%, tako da su brojni potrošači odlučili da iskoriste ovu sjajnu pogodnost.